Salamak melambi kombongan masalok na puang tu di pakaborok lan puang Yesu. La umbasa ki kadana puang matua lan te melambi to temo. Lamai kitab Daniel pasal pitu mulai dia mai ayat 55 saya lako ayat 20 karua. Dolo dia mai ta mas sambayang. Kipudi komi kipakala abi komi puang lante melambi to temo. Liu mama semi pa kaborok mi lako kami taumi. La umbasakan kada maseromi o puang pena masalo rondongkan. Lan puang Yesu kinai mas sambayang. Amin. Daniel pasal pitu dimulai dia mai ayat 55 saya lako ayat 20 karua kadana puang nakua. Tigiang tu penangkulan batengku teh aku Daniel. Siana patiramban nak tu mintu patiro mendeata tubu tu dio pentiroku. Kupengkareke imi tu tau iya to misa tu bendan indete dio angku kutanai manasa te mintu na apa iya te ma akada milako kaleku siana pokadanna batonanna te mintu apa iya te ia tu olo kapua apa ia mua apa datu lakendek diong mai padang mangkato ia tu tomaserona puang patodoranna la untarima kadatuan siala umpamana kadatuan tontong saya lakona ondong pi matontongan tontong saya lakona moraimo la unisani manasana tu diona olo ma penna apaana tu si sengaran mintu solana sialendu ia metakuranna ma isi basi ma akanuku tembaga nakandemi siana karutuki tu mintu apa na ia tu sesanna na lulu lentekena sia diona 10 tanduk dau ulunna na ia tu senga ana misa tu tuo tuun tumangi anna lesok tu tanduk dolo tallo na ia tu tanduk ia to ke mata sia ke puduk usabu bang kada matampo sia ditiro kapua na ia tu solana kutiro mitu tondok ia to sirari to masero anna patalo saya lako saena tuto kaubanan anna sanda tonganni tuto maserona puang patodoranna sia mingkareke mo tu atunna kena tarima mi to maserona tu kadatuan makada mi susitena kuah ia tu olo ma penna apa ana ia mo tu kadatuan ma penna apa tuladen dau kuli ina padang sia lasi sengaran mintu katuan senga sia ia mo tu umpe purai mintu isina lino sia na lana lulu sia nanisa kanisak na ia tu 10 tanduk batuanana dio mai kadatuan ia to lana nebu tu 10 datu naundina labu tu senga ana misa lasi sengaran tu dolona ana talu datu lana tapui lana putai siala usabu batu pira-pira kada umbali-bali puang patodoranna sia umpamandasa to maserona puang patodoranna sia undaka alalan la usondai atu si atoran siala disorong tu tau ia to mai tama limanna lan misa atu sia batu pirang-pirang atu na sang tanga atu ia to unisung mi tu to ma polai salu anna dia lai tu parentana sia disanggangi sia disabui saya lako rotoona sia ia tu kadatuan sia kuasa sia kata romposanna mintu kadatuanna diong na sambolangi ladi kamasian kombonganna
toma serona puang patodoranna. Na ia tu kada tuanna ia mo misa kada tuan tontong saya lakona sia mintu to kuasa la pengkaulai sia umperangi. Rampo mo inde te tu kada ia tu aku Daniel mintu tu tanga aku magiang tongan na urungan ni balik turupangku sia mintu te kada ia te kupalan penangku. Amin kadanna puang. Kaparentan matontongan pemerintahan yang kekal menjadi tema latananung melambi totemo. Ia tu tema apatongan manasa ia tu kaparanuan tontong dio kalena. Ia moto tuna kanaparan lan kapatonganan na Daniel. Tiramban tu Daniel untiro itu apa olo-olo lan pentiro mendiatanna. Apa tay anaka turannu sia mataku sangadinna na pengkali-kali umpekutanan ni kumua apa rabatuananna. Pekutananna Daniel unapa pak pamaleso diumai tu tonakutanai lampentiro mendiatanna kumua. Ia tua apa olo-olo, ia mutua apa kadatuan kapualan lino, ia mutu Babel, Madia, Parsia, Yunani na Roma. Matumbari anna dipasang tinti olo-olo te apa kadatuan. Belan na dio pentiro na puang. Ia te apa kadatuan susi olo-olo masuru. Tu usanga kalena kapua sia matoto sia tae bangsa senga la undawan ni lantelino. Lante katirambanan na Daniel anna dipamanasa kumamui umba susi. Kau sangayan na kalena matoto sia tae tula undawan ni tu bangsa ia to. Apa dio olona puang matua manasa la tunduk sia la mengkaola moi umba susi kamatotoranna nampui sia nasatuan inang tae anna la pada tande kadatuan na puang matua. Moi unnala kendek tu bangsa ia to umpakario-rio taun na puang matua apa puang matua kalena la pembuloi tu taun na anna rampanan ni dio mai kadi pakario rioan. Lampentiro mendiatan na Daniel nanai puang umpamanasai kumua ia la ulendokan ni tu taun na. Sia ia la ungukungi tu bangsa pabali-bali sia la usanggang taun na. Puang matua tu la pembuloi taun na anna pabendan ni misa kadatuan matontongan lananai tuo manaman si tuang kamarampasan masaya lako. Anak ia tu lama aparentan nalan kadatuan ia mo tu anak kalaena ia mo disabu Yesu Karistu digente datu pasali rampa otona kasalamaran. Amin. Kadanna puang. May kombongan ta makure semangat. Kikanasay lante pabasan melambi totemo puang. Kumua kamu mo puang lan kaparentan matontongan. Kure semangat kada maseromi umpakilalakan taumi. Kumua kamu puang tula usisolan taumi la tontong umpasake lalu mintu sulapa katuanna. Kure sumanga mama seme puang. Melambi totemo kipasambayangan tu kombongan lante kombongan jemaat rama. O puang kamu motu puang liu mamase sia liu kaboro. Pasake tu taumi ya tu taumi urayakan ulang tahun lante sanga minggu lendu una siayate laki patuna lako. Kure sumanga puang pasake lalu mintu usulapa katuan. Mi pasake tu jemaat lan mak rupa-rupa tuna tingayo lang katuanna.
kamu puang la usi solani, kamu puang la urondongi. Kombongan lante jemaat, tulang pengkarangan na toruan nambe, toruan nindo, toruan nanak, toruan nampo, toruan nenek, kamu puang la umpasake. Kipas sambayangan tu kombongan marasan mengkarang lalu mintu pengkarangan na puang kamu la umpakaboroi. Kipas sambayangan tu pelayanan lante tengah-tengah na jemaat rama, o puang kamu umpasake tu jemaat tu tontong pas sambayangan itu pembangunan ruang serbaguna, ruang sekolah minggu, kamu puang la umpasake. Kipas sambayangan tu mintu pelayanan lante liliina jemaat rama, la pelayanan jemaat, pelayanan OIG, umpasadia perayaan Natal, panitia hari raya gerejawi, pasake puang. Mi pasake kan masola nasang lalu mintu sulapa katuangki. Kipas sambayangan tu kombongan lan ma'rupa-rupa katuan tu natingayo. Lama maram mata belan na mitamba itu to nakaboroi puang kamu la umpakatanay, kamu puang la sisolani. Kipas sambayangan tu lan kamaramunan batangkale, tulan kamasakian, o puang kamu mau puang la usisolani, la umpakaboro itu mintu jemaat lan pergumulan. O puang kamu la umpamaleke, kipas sambayangan la untingayo ite minggu kerja yang baru, puang kamu la usisolani itu mintu kombongammi. Makure sumanga akan sisola lembaga pelayanan gereja Toraja tumangka diutus tu batu pira-pira pelayanan lante badan pekerja sinode gereja Toraja. Kure sumanga puang tu taumi lante kombongan jemaat rama tu mi pake, kamu puang la umpasake, kamu puang la usisolani. Taumi Penatua Agus Salim, Penatua Dharma Lele Padang, Penatua Mesak Raymond Rante Padang, Bapak Soni Pandin, nasisola mintu taumi kamu puang la umpasake, sia kamu puang la umpakaboroi. Kure sumanga puang, pasake kan sitaru na katuangki, pasake tu kombongammi, pasake tu toma aparentaki, pasake te kota Makassar, pasake kan masola nasang, lan puang Yesu kinai ma kure sumanga. Amin. Selamat melambi puang tontong usisolangki.